given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Izahindi mirishyo muri guverinoma ya Kenya. Ibintu bikomeje kudogera mu gihugu cya Kenya, ubu noneho muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi. Nta kindi kiri kuvugwa muri politike atari igihugu cya Kenya n'abaturage bacyo. Mu minsi yashize nta kindi cyavugwa mu gihugu cya Kenya uretse imyigaragambyo y'abaturage ba leta ya Kenya, cyane cyane abiganjemo urubyiruko n'abandi batandukanye, cyane cyane abatavuga rumwe na leta iriho iyobowe na Perezida William Ruto. Ibi nkaho byakabaye Perezida William Ruto yahise asesa cyangwa se asenyera guverinoma yari iriho, aho ibi nabyo byakomeje kuvugisha abantu benshi cyane, aba ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru byandika n'ibivuga. Ibintu byakomeje gukomera kuko abasesenguzi bavuga ko nibikomeza gutya Perezida William Ruto bishobora kurangira abuze amahitamo yo kuba yakomeza kuyobora igihugu cya Kenya. Ndabizi watangira ukibaza uti byagenze gute kugira ngo Perezida William Ruto ahirike guverinoma iyoboye leta ya Kenya, cyangwa se ukibaza uti ni ikihe cyihishe inyuma y'ihirikwa rya guverinoma. Hanyuma se wakibaza uti ukwigaragambya kw'abaturage ba leta ya Kenya kuzarangira bigenze gute? Uko ubyibaza nanjye niko mbyibaza, gusa mu kanya urabona igisubizo cye. Ega amatwi nkubwire, ubuvumbuzi, siyanse, ubushakashatsi, politike, abahanga mu by'ubuzima, abahanga kandi mu bya muzika, amakuru mashya atandukanye n'ahandi wabisanga atari kuri YouTube channel yitwa Bizazamenya. Ndagushimiye kandi weho wamaze gukora subscribe, nawe ibikoza aka kanya menya ko utangira urugendo rushya kandi rwiza rwo kumenya amakuru menshi meza kandi yizewe. Naho njyewe nitwa Eric Nshimiyimana. Perezida wa Kenya William Ruto yirukanye abaminisitiri bose muri guverinoma ya Kenya ayoboye. Ibi kandi bibaye nyuma y'igihe muri iki gihugu hari hakomeje imyigaragambyo ikomeye kandi ikomeje kugwamo abaturage batandukanye, abandi bakitaba Imana, abandi bagakomereka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi byose ni amakuru atandukanye yamenyekanye ku munsi wo kuwa kane tariki ya 11 Nyakanga umwaka wa 2024 muri iki cyumweru mu masaha y'umugoroba. Abasesenguzi mu bya politike n'ibinyamakuru bitandukanye nka BBC, African News bivuga ko impamvu yirukanwa ry'aba minisitiri ari uko muri iki gihugu hamaze igihe hari imyigaragambyo yamagana iyi guverinoma iyobowe na Perezida William Ruto. Perezida wa Kenya William Ruto kandi mu gufata iki cyemezo cyo kwirukana abagize guverinoma ya Kenya nuko haciye igihe hari imyigaragambyo muri iki gihugu yateguwe n'urubyiruko n'abatavuga rumwe na leta iyoboreye leta ya Kenya, ruvuga ko ibyo yabasezeranije bitakozwe habe namba. Perezida William Ruto yatangaje ko nyuma yo gusesa guverinoma yari iyoboye Kenya hagomba guhita hashyirwaho indi nshya igizwe n'abantu bake ugereranyije n'iyari isanzweho. Perezida mu ijambo rye yagize ati, Minisitiri w'Intebe usanzwe ari na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi, Rigathi Gachagua bo bagomba kuguma mu nshingano bari barimo nk'ibisanzwe. Perezida Ruto atangaza aya makuru
yatumye benshi bakuka imitima. Ibi kandi yabivugiraga ku biro by'umukuru w'igihugu ko abaturage bamwitezeho byinshi, ari impamvu hakenewe ubuyobozi butanga ibisubizo n'impinduka nziza mu baturage ba leta ya Kenya bose. Yagize ati, nubwo tumaze kugera ku iterambere, ndabizi neza ko abaturage ba Kenya banyitezeho byinshi kandi bizera ko ubuyobozi bushobora kugira impinduka nini mu mateka y'igihugu cyacu. Perezida William Ruto yasezeranyije abanyakenya ko guverinoma nshya izashyirwaho izakemura ibibazo byose n'impungenge by'abaturage bari bamaze iminsi bari mu myigaragambyo. Ubusanzwe Perezida Ruto kuva yaba perezida wa Kenya, uyu ni umwe mu myanzuro ikomeye yafashe. Uyu nanone ni umwanzuro uje ukurikiwe n'uwaherutse kwanga gusinya ku itegeko ry'ingengo y'imari y'umwaka wa 2024 yari irimo ingingo zitandukanye cyane cyane zinyuranye kandi zizamura ku musoro, ari nayo ntandaro y'ibi byose biri kuba muri iki gihugu cya Kenya. Perezida wa Kenya William Ruto ukomeje gutegura ibiganiro bitandukanye ku ngeri zose, yatangaje ko no mu gushyiraho guverinoma nshya azabanza kugirana ibiganiro bitandukanye n'ibyiciro byose by'abanyagihugu. Minsi ishize kandi Ruto akoresheje urubuga rwe rwa X yagiranye ibiganiro n'urubyiruko rw'abakiri bato, aba bazwi nka Gen Z cyangwa se Generation Z cyangwa ngo nitwe urubyiruko rwa nyuma. Iki gihe urubyiruko rwari ruri kumubaza ibibazo bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu cya Kenya hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye ku misoro ikomeje kuzamurwa muri leta ya Kenya. Mbere y'uko Perezida Ruto agirana ikiganiro n'urubyiruko, yagejeje ijambo ku baturage ba Kenya kuri televiziyo y'igihugu, yabasezeranyije gufata ingamba nyinshi ku kugabanya amafaranga leta ikoresha kuko inyongera ku misoro zari ziteganyijwe zakuweho. Nizere ko ubyibuka twababwiye ko yaseshe guverinoma hafi ya yose. Perezida wa Kenya Ruto ntabwo yagarukiye aho gusa, nuko yanirukanye umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, avuga ko za minisiteri ziba ziyobowe n'abanyamabanga bahoraho bazo. Ese niki kiri gutera izi bombori mu gihugu cya Kenya bigatuma amagana n'amagana y'abaturage birirwa mu mihanda bigaragambya, abandi bakahasiga ubuzima, ibihumbi n'ibihumbi bigakomereka? Bikaba byanatumye perezida afata umwanzuro ukomeye wo kwirukana ba minisitiri batandukanye muri guverinoma ya Kenya. Weho komeza ukore subscribe kuri Bizazamenya, maze amakuru atandukanye, byegeranyo bitandukanye, ibihangange na siyansi, ubuvumbuzi ndetse na politiki, imikino n'imyidagaduro mu bihangange bikomeye cyane ku isi ndetse n'ibindi byose, hose tuzahakugirira umunsi ku munsi. With the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution, decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the Republic of Kenya, of the cabinet of Kenya. Weho komeza ukuri subscribe. Mu minsi ishize abigaragambya binjiye mu nteko ishinga amategeko baniyemeza kwinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu, aho basabaga ko Perezida Ruto yakegura ku butegetsi akabuha bishoboye, ngo kuko we adashoboye. Ngo ntiyabahaye ibyo yabijeje ubwo yajyaga ku butegetsi bwo kuyobora igihugu cya Kenya. Bakomeje bavuga ko ngo kugira ngo Perezida Ruto yemere kwegura bagomba gukomeza imyigaragambyo berekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bakayinjiramo nk'uko babigenje ku ngoro y'inteko. Aba bigaragambya binjiye mu nteko ishinga amategeko ya Kenya maze bamenagura ibintu by'agaciro bitandukanye, impapuro z'amategeko n'amabwiriza ya Kenya barazica, haba umwijyana ukomeye kugeza naho byasabye ko inzego z'umutekano wa Kenya
ingabo na polisi zinjiye muri uwo muvundo kugira ngo zihoshe iyo myigaragambyo. Gusa ntabwo byari byoroshye kuko abigaragambyo bari benshi cyane cyane urubyiruko rwakoreshaga imbaraga nyinshi cyane zifite ibyapa byanditseho amagambo yamagana izamurwa ry'imisoro muri leta ya Kenya. Icyo gihe ingabo na polisi zakoze ibishoboka byose ngo imyigaragambyo ihagarikwe, ariko biranga bibi by'ubusa, nuko bafata umwanzuro wo gukoresha ibyuka bijyana mu maso, ibi bimeze nk'urusenda. Abanyakenya bakomeje kwigaragambya nubwo Perezida William Ruto yamaze gusesa cyangwa se gutesha itegeko ry'ingengo y'imari yari yarateje umwuka mubi. Bakomeje imyigaragambyo ikomeye mu duce tumwe na tumwe dutandukanye mu ntara zigize leta ya Kenya. Iyo myigaragambyo ikaba yamagana ubutegetsi bwa Perezida William Ruto, bakaba bashaka nuko bakinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa 26 Kamena umwaka w'2024, Perezida Ruto yatangaje ko atagisinye itegeko ryari ryanamaze kwemezwa n'abagize inteko ishinga amategeko. Ingingo yatumye habaho imyigaragambyo. William Ruto yafashe iki cyemezo nyuma yo gutangaza ko abaturage 6 bapfiriye muri iyi myigaragambyo, nubwo andi makuru avuga ko ari 25 bari bamaze guhitanwa n'imyigaragambyo, abandi 214 bakomerekeye muri uyu muvundo. Icyo gihe kandi n'igice cy'ingoro y'inteko nacyo cyatwitswe n'abigaragambyaga. Bamwe mu banyakenya baganira n'ibitangazamakuru binyuranye bagaragaje ko ikibazo cy'ubutegetsi bwa Ruto kitari ukuzamura imisoro gusa, ahubwo ko kuva mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa Nzeri yananiwe gukemura ibindi byinshi byugarije iki gihugu, bityo akwiye kwegura. Muri make urabyumva ko iyi myigaragambyo idashingiye gusa ku myigaragambyo yerekeza ku misoro yarazamuwe, ahubwo ko bashaka ko na Perezida William Ruto yakegura. Umwe muri abo banyakenya witwa Davis Tafari under construction across Kenya. And at the same time, we have 200 fresh produce markets that are at various stages of construction to support our farmers with access to markets for their produce in keeping with the commitment. Impirimbanyi mu bya politiki y'uburenganzira ikiremwamuntu Boniface Mwangi n'umwe mu bari bashyigikiye imyigaragambyo yamaganira itegeko. Gusa kuri iyi nshuro yagaragaje ko adashyigikiye abanyakenya ko bakinjira mu ngoro y'umukuru w'igihugu kuko bishobora kubyara urugomo rwinshi. Leta igafata ingamba zikarishye kandi zikomeye zatuma igihugu cya Kenya kijya ahantu hatari heza. Mu gihe cy'imyigaragambyo, Perezida Ruto yategetse ko abasirikare boherezwa mu bice bitandukanye bya Nairobi kugira ngo bafashe abapolisi gukumira imyigaragambyo, aho hagiye hagaragara amafoto n'amashusho atandukanye agaragaza imodoka zinjiza abasirikare muri stade ya Nyayo, aho icyo gihe bari bategereje amabwiriza yo kugira ngo barebe uko bahagarika iyi myigaragambyo. Ese niki Perezida William Ruto avuga ku itegeko ryo kuzamura umusoro muri Kenya? Byaba bituruka hehe? Uko ubyumva ukabyibaza, nanjye nuko, ariko reka turebere hamwe icyo abivugaho.
Perezida William Ruto nubwo yanze gusinya ku mushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari wanzwe n'abaturage, yavuze ko byari gufasha abanyakenya kudakomeza kuremerwa n'imyenda. Kudasinya uyu mushinga w'itegeko bizatuma leta ifata inguzanyo nyinshi cyane kugira ngo ikomeze gukora ndetse no guteza imbere abaturage ba Kenya. Nubwo banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF gisaba ibihugu kutarenza 55% by'inguzanyo cyangwa se 55% by'imyenda iva mu mahanga, Kenya yo ifite ingana na 68% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Urumva ko amadeni yakomeje kugenda yiyongera mu gihugu cya Kenya. Iyi guverinoma yaseshwe na Perezida William Ruto yagiyeho umwaka ushize mu mwaka wa 2023 ubwo Perezida Ruto yarahiraga kuyobora ubutegetsi bwa leta ya Kenya. Nshuti bakunzi babizazamenya, ndabashimiye kandi mwese mumeze kubifuriza ibihe byiza, mwaba muri imbere mu gihugu, mwaba ari mu karere k'ibiyaga bigari, imahanga, Afurika ndetse na Amerika, mwese dukomeze kubifuriza ibihe byiza kandi namwe mwaduteze amatwi. Njyewe nitwa Eric Nshimiyimana, nta yindi nteguza naho ubutaha.